Muito obrigado, moço boss, muito lapetão, como é que é 92.10, gravamos este serviço, rodo, na linha, fica de pão, puto, vai for africano, secreto, espírito, sucaragam, tabula. Mingochiwani wa mina lowani nhloko yi wa mina vuyimbeleri lebyi swekiwaka entokoto bya kumeka na le ka ti-online store YouTube, iTunes na Spotify hi famba na minkarhi. loko ni ku solima ka mungu ahe ni ku potijiwa ni muguleki ele ka G1 solima ka mu channel leyi nga yi kulukumba misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla hi mi tiselaka swona a sukeni ra namuntlha hi kombela mi joyina channel mi subscribe channel ya hina yi kota ku kula hina Tatana Hlungwane kwala ka channel leyi kulukumba hi kombela mi xeweta vanhu lava nga ku hi voneni xewani ku halani mi nga kona Yeah. hina hi pfukile ta hi ri kahle Baba Hlungwane vanhu va ku tala va vone xitori xa n'wina ntiyiso xa mafele ntiyiso lo va ku hayi lava va hemba ya a swi endleki swi sweswo ya nhlamulo ya n'wina hi yi ka swi sweswo nhlamulo ya mina hi leyi ntiyiso va kaneta vo tala va ri swi humelele ka Yesu ka munhu wa ngati na nyama loyi a nga beburiwa hi ngati na nyama a swi tolovelekangi a swi kona a va tshembi vhele mara hi ku ya hi mina ne swi ni endlekerile okay ya mina swa ku fa a ni hembi swi endlekile 13 months hinkwayo so sweswi ni va confirmisa ku va swi vona ku ku na matimba ya xikwembu loko swilo swi la ku u hlambanyisa se ni le ku hlambanyiseni hi ndlela leyiwani ma swi vona ku vo tala ma ta va gungula yini ku hambi Yesu hi yexe hi yexe ya if masiku manharhu ya se lo wa lembe loyi se ya wa lembe swa hlamarisa vhela swi hlamarisa ngopfu mina lembe swi endlekile ku 13 months i lembe ene a ni nga dyi nchumu a ni nga vulavuli a ni nga ku hava lexi a ni xi endla hambi hi ku ya xiyindlwanini ku endla nchumu xa mina no tlela ntsena ni tsandze tin'anga lava va ku duma va nga ni yisa ka vona va ni tsandzekile swibedhlele swi ni tsandzeka naswona ya madokodela va ku hayi fambani mi ya vona ku a tshama kwala kaya hi ta vona loko a timekile ma ni twisisa vhela va vuya va ni veka nsinyeni sinya laya ni tshama loyi a nga na twela vusiwana a ta mara vo tala va chava hi leswi a ni ri xiswona futhi a no va skeleti kahle kahle nyama xikhumba lexi a xi lo hlangana na rhambu ma ni twisisa ku nga ri na voko laha na ku voneka nyana xivokwana xi tsanana milenge na ha vulavula ivi laha ni nga tlela swi za swi karata ni khonya na kunene hi matlelele lamaya ni khonya ni swirhu na mavoko na milenge hinkwaswo a ni nga na noma u nga vulavuli that's why mani ni twa na sweswi loko ni vulavula inge na opoza nyana na dyoha nyana se a ni nga vulavuli ni lo tlhela ni sungurisa ku vulavula ku dyondza ku vulavula a ni nga fambi so papa va mina loko ni ta va ni hanyile vhele hi vona a va kota ku va ni yisa ku fana na laha ndlwini leyi va ni fambisa na ni vuya va ni khomile ni za ni tolovela a ku nga tolovelekangi a ni tshamise sweswi a ni loko u tlela u ku swi vheta misiha liya yi khomana ya so timhaka ta marhumbu ke because vo tala va hlamusela ku marhumbu loko ma twi ngopfu ndlala na madina ma pfaleka ya marhumba a ma pfalekile i ntiyiso wolowo a ma pfalekile why ni swi twisisa hi ndlela yaleyo i ku loko ni ta va ni hanyile mina va ve se va ni yisa xibedhlele futhi va ni tlhelerisa xibedhlele ivi va ni cheka va ku swakudya swa yena loyi a dyi masi na tibhoncisi na malamula loko ma ri kona mara a no phaka xibedhlele va ni tsalele phepha a ku ri na ndhawu leyi a ni ya ni ya kuma swakudya leswiya nyama yo tsakama leya homu yo tsakama yi nga tshamangi ngopfu fridgini ya ha ri fresh hi yona va ni swekela yona ntsena vuswa a va ku ni nga dyi a ni nga dyi vuswa a ko va meleka i meleka a ni dya meleka
loko mi ya sungula ku dya swakudya ko a mi nga twi ku vava ni twile ku vava ngopfu na hambi hi sweswi ni nga kahle ne a ni swi rhandzi ku dya ni xurha ngopfu okay loko no xurha ngopfu ni twa ku vava yeah ene swakudya swa mina ni tolovele ku dya hi vo ma 3-4 loko no dya na madyambu ni hi nkarhi wa ku se ni la ku ya ku tleleni ni twa ku vava ni nge tleli ni ta wumbulukela ngopfu so siku ra ku sungula ku vuya mi vule marito man'wanyana mo ku loko mi phaphama ya mi te i kwini kwala ya ni vutiseli ni vutisa papa vele yeah hi vona ni nga sungula ni va vona va ri kwala kusuhani so loko mi kha mi hlamala ndhawu liya mi nga ka yona ku hi le kwihi vanhu vona lava mi va vona a mi va tiva ku loyi mani a ni nga va tivi vanhu a ni vona ku i munhu ntsena okay munhu a ni n'wi vona mara lowu ni nga n'wi tiva i papa ni nga va vona ku hi loyi papa se ni vutisa ni ku hi kwini kwala ya wena mi yingiseri u le ku vatweni vahlun'wana va na nkani la ka ku a va lovile va kwalano ni nge tlheli lexi hlamarisaka xin'wanyana ne yesu u titsoni masiku ma ku fika 40 lama vele vafundhisi vo tala va swi endlaku masiku lawa mara a nkarhini luwa hi nga tsona hi wona a swi languteka a tshovi record ku va a tshame nkarhi walowo n'wina loko mi ta va mi heti lembe mi nga dyi ya ni hetile lembe ko va mahlori ya xikwembu ku munhu a ta hlambanyisa ni hlamuselaku ma swi vona ku lo va mahlori lembe ni hetile ene a ni nga twi ndlala a ni nga twi tora a ni nga futhi hikuva a ni nga vulavuli mina no tshama a ni nga hefemuleli swo fana na sweswi ni hanyaku a ko ba mbilu ntsena ndzeni ma swi vona yona yi ba tanihiloko ni ta va ni hanyile a va karhi va ni byela va ku hayi a hi la ku n'wi cukumeta vhele a va la ku ni cukumeta va endlele xin'wana a ni khala ku endliwa leswa xa ku rhwala mufi a ku nga se va na timuxari ngopfu hi vo 87 ya a ku nga se va na timuxari a va endlele xa ku ndlalela va hoxa swin'wana lahaya ku va kota ku pakatsa munhu va veka lana lava n'wi yisa mangcwaveni a xi endliwile xexo ya twala swinene so loko ko va ku ri na munhu loyi maybe a believer ku na yena u tshame a lova mi twa nga ku hambana ka yena na n'wina ku nga va ku ri kwihi because ku na van'wanyana khale loko na ha kula a va ku Maria na Maria va ku vona va ze va jika tilweni va vuya sweswo swa ku taniya n'wina ku ri swihi maybe mihlangano vokokwani kumbe ku humelele yini nkarhi lowu a miyele kakhulu kwalano mi vutisele kahle mina a ni hlanganangi na vakokwani kumbe ku vona swin'wanyani emiehleketweni ya milorho a ni lo hwi ntsena a mi nga ha ri kona a ni nga ha ri kona mara ku na ku munhu a vona swin'wanyani mina ni swi vonangi kumbe u vona vanhu kwale matilweni kumbe njhani ha ko va moya hwi ntsena ku fana na loko i dlaya risokoti lana ri vheta kumbe suna u rokonto ma swi vona i chaya kwalano a ku lo hwi ku nga humeleli nchumu xa ku vona a ni xi vonangi ene mina leswi mi swi vulaka ni sungula ku believe ku lava va swi vonaka maybe va va lo titivala va dina va pfuka loko ifini hikuza va ku fa i vurhongo ku va ku ri tititi kwala i ntiyiso ku fa i vurhongo swa ku vona leswiya ku ta va ku ri ku lorha kumbe mahlori man'wanyana ya mafele ya munhu a ni nge kaneti swo fana na sweswo loko va swi vonile vanhu mara mina ni vula hi leswi ni nga swi vona a ni vonangi nchumu hikuva a ni nga endli nchumu a ni nga tivi nchumu a ku lo hwi ku fana na loko munhu a etlele that's why hi xichangana va ku fa ku etlela i vurhongo wo hwi hambi va sala va ku khoma voko ku hava laha ri nga ta kota u nga ta twa ku vava va nga ku ba phela u feli mara u nge twi ku vava u hlamula ku mani dlayo mindlani file se leswiya ko va mahlori ya mafele ya vanhu loko ku ri ku na lava va nga fa va tlhela va ya matilweni va tlhela va vuya va ku hi vone yini mina a ni vonangi nchumu okay swa twala xo hetelela vahlungwana na twisisa vanhu va ni chingeli ngopfu ni twisisa ngopfu va tele swinene ku kwalomu ka ti-Facebook
ka ti-TikTok na lava va ni fonela kunene na twisisa va ni chingela hi mhaka liya ya yi nga vulavuriwa ya ku mifuyi tihlampfi ne na twisisa va ku why ni nga vuyi ka n'wina ni ta mi vutisa hi mhaka ya tihlampfi endzhaku loko ku ri na vanhu lava rilaka hi mhaka ya tihlampfi ya ku va ku a ni vhela hi nga va hi nga swi voni ku fana mina tihlampfi vhela ni fuyile okay mafuyelo ya mina tihlampfi laha ni tshamaka kona I switandi swimbirhi swo khomana so ni kumile damu ri ri kona lahaya ene a va ni fostelangi lava nga ni xavisela ndhawu liya hi mina ni nge te ni lava kona mi kha mi ri vona ene va xavisile ndhawu liya va jamba damu leri ri angarhela 4 ya switandi so va ri jambile hikwalaho ka ku van'wana va nga swi hleketeleli ku swi lava ku lava ndhawu liya ivi mina loko ni ta va ni xavile ndhawu liya ni tshamile kusukela 2017 na 2018 2019 na 2020 ni nga swi hleketangi swa tihlampfi mara mati a ma va ma ri kona ma vona ku fana na ximumu ndhawu liya ma tshwanyana hi sweswi a ma fambi hi mhaka ya ka titimela ene vanhu loko va 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 karhi va cheleta kwalaya na mina karhi ni cheleta swo boha ma ya hansi tanihiloko ku ri nkoveni ivi mina ni hleketa ku yini ni ku hayi miehleketo ya mina ni ku why ni nga cheli tihlampfi lana ni xava swihlampfana ni chela hi ku mati ma kona mo luza ma swi vona a ku nga ri hi business a ku va miehleketo ntsena a ku nga ri xikongomelo xa business so ni xava ku swihlampfana ka vafana van'wana a va ya dan'wini ku phaseni ivi ni ku mi ni vuyela na swihlampfana switsanana leswaku hanya se va ku hi ta chela vuswa ka 5 liter swa nghena laha ha swi kuma se va ni vuyelaka na swona ni xavile ka vafana va ku ringana vanharhu hi ku hambanahambana ka vona lava a va ya kwale ivi ni swi chela loko ni chela ro sungula a ku ri June ku titimela swinene a ya ka July a ku titimela hi 2019 so swi fa a swa ha ri swintsanana swi fa hi xirhami why ni fike ni swi chelela hala kun'wanyana kasi hambi swi lo tsandzeka ku jambela halaya hi ku na halaya mati ma kona a ni swi twisisi ku humelele yini ivi swin'wanyana swa ku swi file vhele swin'wana swi salela ni swi twisisa ku a swi fa hi xirhami ivi ni ya tlhela ni xava swin'wanyana ni chela loko ni chela ni tshame tin'hweti ta ku ringana 3 months ni kuma ku siku na leswi ntsanana swihlampfana a ku nga ri sayizi liya ni nga yi chela swi tswalanene swi tele na matandza swin'wanyana ma swi vona ni ku ndhawu leyi mpela hawu milorho ya mina ya tirha mani ni tshama loko ku lembe ni kuma ku loko ni ku huma dyambu swa ku ri na masana ni languta laya ni kuma ku yes tihlampfi ti nga laya ta chavisa swihlampfidyana ku ya hi sayizi ya kona ni ku ya so na sweswi tihlampfi ti kona ta ha ri kona so damu leriya vanhu vo tala va ni sola va ku ni va nga tlangasi ku tsakama ka tiyindlu na misava kwalaya mara a hi mina ene ri angarhela 4 ya switandi so va blame mina va ri mina no chela mati ene a ni cheli mati phela hambi hi la muti lowu nga lahaya loko va cheleta tanihiloko mati ma ri kona ma ya hansi na twisisa ma ya hansi mati ivi loko ma kuma ribye leri ra gravel hi ku lava a va chela misava ya gravel va cheli swinene va za va kuma ribye sweswi loko mi vona ri daka lahaya dan'wini ko va ri daka ra ku ta hi mpfula na mati ma ni twisisa loko ha ku tshama lahaya vhela hi kumile kun'wana a ku tshweli nhova a ko va ribye straight leri nga siyiwa hi lexiya xa Telb hambi a va chela hi Telb kumbe yini ribye straight ri nga ndlala i ribye lahaya ku ridaka ra ko loko wo nghena wo fika yilo a wu botlomeli na Telb sweswi yi nga nghena na movha yi nga nghena yi jamba a ndzeni ka mati why hikwalaho ka ku ri na ridaka ko va ribye ntsena a hi mina ni nga na folder ya mati lamaya ko va ku
vanhu va swi teka onge mina no chela mati ene mina ni nga vanga damu ene damu ni ri ku mi ri kona hi khale mina xiboho xa mina lo decide ku yini ku hoxa swihlampfana mara ni ti byela ku ya ka nkarhi loko ni va ni karhi ni kuma mali va lava ku va lahla thyaka ni ta va ni karhi ni chela misava hi tsongotsongo sweswi va nga ta va yi tisisa xiswona ma swi vona ku ta za ku pfaleka sweswi ko va ku for ni karhi ni va ni endla swihlampfana ma ni twisisa a ko va mhaka ya business swa twala swinene so a mi ta tsakela ku yela njhani mhaka leyi ya damu na lava ku giseriwa ya damu ku hela ka yona ni nga swi veka hi ndlela leyi ku ya hi mina ne hi ku mina ni vulavula hi site ra hala ni nga kona hala ka switandi leswi a swimbirhi angarhelaka kona a na problema hi kona hi ka mina hala ka mina ne ni vula ku ni ta va ni karhi ni chela misava loko ni kuma lava va thyaka ra tilori ku karhi ku pfaleka mara lexi ni nga ta rhanga hi xona ka nkarhi wa sweswi loko no hupanyana mali before hi ku damu a ni nge ri tati sweswi ni twisiseni damu a ni nge ri tati sweswi ri lava misava yo tala ngopfu so mina ni hleketile ku damu leriya ri tsema hi la xikarhi ka fence ya mina ne loko ni ta hupa mali ni lava ku lava tel B ma ni twisisa tel B halaya ka ha ri misava xitandi lexa xa vumbirhi ne halaya i misava a xi fiki ngopfu damu leri a ri fiki makumu ka fence so ni hlekete ku ni teka ni lava tel B yi koka misava liya yi tlakula ne yi chela ku landza drata ya mina fence ya mina distance ya ku ringana 2 meter ya movha ya ku movha ya kota ku jamba mara swi famba hi fence ya mina ni pfala yini ni pfala ku loko ku ri na mati ka mina ma nga ti kombi ku ri damu rin'we na hala ka switandi leswin'wanyana mina ni lwela hala ka mina ma swi vona so loko yo kota ku ni chelela misava liya ku tala tanihileswi wa ni chela ka mina hala ku va patu ra 2 meter la movha yi nga kotaka ku famba ku sala hala ni nga vona ni humele ngopfu ka milomu ya vanhu na twisisa swinene so xin'wana xo hetelela lava ku xi vutisa ti-fish ta n'wina loko ti ri kaya ne a mi chavi ku va nga ti munhu ku va nga ti riya loko ti nghena le ka miti leyin'wana mi swi endla njhani ku ti nga kakhulu kwalano ti nghenile ti kona hala ka switandi leswin'wanyana ti kona ma ni twisisa ti famba hinkwako ti kona hala ka leswiya ka xitandi leswiya swimbirhi ma swi vona ti famba hinkwako se ntsena mina no languta ku a ni la ku vona munhu a ta riya halaya alensi loko ku ri vinyi va xitandi vinyi va xitandi na loko vo fika va chela misava hambi va chela misava ti ta kota ku jambela hala ti hlenhla ma ni twisisa mara hikuva tona ti-fish ti kona na hala ka va makhelwane ya twisiseka swinene a ni tivi loko va ta va ri na swivutiso van'wana va ta tlhela va vutisa ku ya mahlweni mara mina ni happy ku fikela sweswi mina xivutiso hi le ka G1 Solimakamu channel leyi nga number 1 hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla bahlungwana i swilo swa xiyimo xa le henhla leswi a hi ri na swona nhlikanini wa siku ra namuntlha Ntokoto Studios.